guys, kapot nagbilag tayo tirik tatay kay mapanday painom di bakan baka naman magkiyag tudo so painom tayo bakan sila pinagkakaslam naman di isang winda yun painom tayo tupang nga baka tarakin nga baka stilang ti peg ni Boy Bagkat kakabsat utol ko dati baka jay ko baka tani special pa jay namin tani mineral gamitin namin tani mineral ito ni utol ko kakapsat mas magita na painumin mo yata tapos adjust may isa tapos ajay indajay painumin may tarakin mi kita kakapsat tarakin mi kita dati may kumkuman nga ito hindi may kanya mag-iwi ko kami lang ito paspastor service mi na kakapsat pagta dapat tikulong-kulong takil ti may pahin natin ang tulong kanya may kakapsat so mayat anos lang nga talaga ti pinagbiag bata makikita yata ingana ta jay basta ti kalawat ti pangiwaywaya mi ti bakat ti kakapsat naglaway ang kakapsat hindi ko sin dali mo tayo may isa kakapsat ay kunagan natin kit pirpiro ka tani pirpiro ka adajay muna tayo nga pinainom tatay nga ajay at tani Blacky unang di may pirpiro ka ay medyo may isa jay ay pakita kanya damdama painumin tayo pinay ka permi pudot namin nay kakapsat nay apo pero may nga makainom dagiti nga bakan nay still lang ti kotti kakapsat pero may nga makainom dagiti baka isuan max makita kinargami nay duwa nga container kin may nga tanay puraw sa dape jagmay nga sanay rakkail nay permay da kayo kakapsat nga nay makain inom dala unay siyempre mamiti baka nagkirit ti kabututan kakapsat nay kita nyo tayo inimin danay kakapsat nagli na wata kakapsat mineral ay nga nga mineral water nagkrawit taginom na kakapsat na nagkrawit na mas makita yung minay anos lang kakapsat tagtarakin di baka tama pantay di bangar damdama dati meet ni kakapsat ni Saturna di ba bakit tata kakapsat bakit tata nga bakan kakapsat Saturna meet tinaga natin kakapsat kasi may sanay ni Berta ayan mapantay naman naman ni Berta yay pero may nga makininom ni Saturna sumiata ni Bertan kakapsat ni Berta pero may nga makininom danay ate pudot na sigaw pero may nga kastaw na nga makininom talaga tayo tartarakin nay kasi mati sinaduman na upat na upat yakar na medyo utol ko dyan nabannog kami ni father may so nga tinulungan may jay pero minay nga makainom dada kayo kakapsat sakto ati upat tagagaysada nga galog stilang di biyak ni Boy Bagkat kakapsat kamperta may sabay nainantay jay ati pabutayo ya kakapsat damata ay kargak kakapsat puta nalpas mi man nagpainom tibakan kita gawid kami mapang kami man nagakas dagi bilagin kakapsat kinay medyo malimit time so kakapsat kita kistay jay